Dinotopija, potraga za starim rubinom. Radiš, keks? A samo ti spavaj, Kelvin. Ako izlaziš noću, radiš probleme. A ako radiš probleme, niko te neće posvojiti. Znam, ali vidiš, imam 12 A godina. ja 4. Da, a mama i tata žele posvajati klince baš kao što si ti. Stvarno? Aha. Ali kad narasteš kao ja, to više nije lako. Vrijeme je da odem i upoznam svijet. Evo me, dolazim! Moramo stići na Bora Boru! Ajde, dižite! Samo da se ovaj brod prestane ljuljati. Deni se odrezao na desnom boku! Dajte udar! Pazi! O ne, stanite, čekajte! Hej! Ne! Hej! Hej! U pomoć! Ovdje sam! Stanite, hej! U pomoć!
Jel živ? Je, diše. Budi se, brzo, u zaklon. Čovječe, gdje sam? Nije dobro. Evo, uspavane ljepotice. Tko je to? Kako se zoveš? Keks Bradley. Otkud si Keks Bradley? A šta ti, pišeš knjigu? Pao sam s broda. Šeprtljo. A da ti malo izađeš da ja tebe vidim? Hej, to je moje! Hvala. Ha? Hej, jaka si za curu. Šta? Cure ne mogu biti jake? Hej, baš si sladak. Keks, hej, ovo je džungla. Zatvori ta usta prije nego ti nešto upuže unutra. Pa, bar nije pošizio. Dinosauri! Znaš, Anis, to je sigurno zbog visine. Ti frajeri su stvarno jadni. Keks, hej, Keks, čekaj! Keks, hej, Keks! Priši od mene! Dinosauri su već odavno izumrli! Da, izumrli svugdje osim tu, u dinotopiji. Topija. Da, a ja sam 26. Ja imam 12 i ti si tu negdje. Najviše 13. Guba, a ti si baš sladak za čovjeka, znaš? A imaš nešto u kosi. Ja se zovem 26. Da, ali 26 je broj. Da, objasnit ću ti poslije. Dođi! Ajde, ne srami se. Wow, Hej, hoćeš probat? a ti se šališ. Ali nemoj me osramotiti. Ako misliš past, nemoj na mene. Samo hrabro. Mata, baš je cool. To je moj novi friend. Našla sam ga jutros. Još je žuto kljunac. Evo, dečki. Wow! Stani! Što to radiš? O ne! Ma koji je vrag s tobom? Pa pogledaj što si učinio od bazenčića. A da netko tako rasturi tvoj dom? Kako jadno. Stvarno ne mogu vjerovati. Neki ljudi baš nemaju. Vidim da si upoznao Maru. Ta cura je luda.
Hej, polako s njim, Mara. Još je žutokljunac. Sinoć je pao s broda pa još ništa ne kuži. Ali mislim da mu se sviđaš. Ma daj molim te, 26. Što? Dinosauri to osjete. Misliš da ja ne osjetim? Ja to osjetim. Rekao je da je lud za tobom. Ili da si luda. Ne znam više. Oprosti za ono. Ma, u redu je. Samo znaš, mi već stoljećima živimo sa dinosaurima. Imamo svoje običaje. Ne želimo da nam ovakve moderne ideje sve unište. Što, ovo? Pa to je samo skateboard. Dobro. On je sam, Mara. Nema obitelji. Mogao bi ostati s nama. To bi bilo... Okej. Da, bilo bi okej. Okej. Jel vi to mene zezate? Biće nam super. Nas troje zajedno. To je najbolja ideja ne znam, možda od otkrića vatre. Keks, čekaj da vidiš rodilište i Albagona. On je najstariji dinosaur od svih. Totalno cool tip. Ovo je odvratno. A kamo ste se vi zaputili? Bok roga. Krenuli smo prečicom. Idite okolo, zar ne vidite da radimo? Idemo. Da, brišite. Joj, ovi su baš jadni. Ma oni su budale. Uvijek nešto muljaju. Misliš da su vidjeli kartu? Ne, Što ti je sad? reći ću ti što mi je tad. Stvarno mi je dosta skupljati drekece po cijeli dan. A mislim da bi nam ova karta s blagom koju sam ukrala mogla pomoći. Stvarno? Da, Da. ajmo naći blago i ostaviti ovaj pišljivi posao. Može, Roga. Uzmi tu lopatu, Tupko. Naravno. Roga, mogu vidjeti kartu? Ne, Zašto ne? jel znaš čitat? A ne. A jesi li ikada razmišljao o tome da začepiš? Umoran sam. Može pauza, Roga? Može, nakon što pronađeš blago. Roga, možda bi ti mogla malo kopati. Ne, puko mi je nokat. Uostalom nije u redu da dama radi takav posao. Zar ne? Naravno da nije, ali ti nisi dama. To je sad, ojoj. Bilo bi ti bolje da nastaviš kopati. Kopam, Roga. Mislim da sam našao blago. Pa, zar sve moram sama? Izvadi ga! Znala sam da je karta ispravna. Krasno. Što je? Zlato? Dragulji? Kamen. Još jedan kamen. Da, ali to je divan kamen. Gledajte boje. Hoćemo ga sačuvat? Da, tad, zabisi ga u glavu i onako je prazna. Daj mi ga! Ua! Što je? To je najveći dragulj kojeg sam ikad vidjela. Tajni prolaz. Krasno, konačno nađemo blago i ti ga izgubiš.
Ali ti si ga bacila! Što? Pa ovo je tajni podzemni svijet. Dođi. Što ti je sada? Ako ima čudovišta s velikim zubima i kanđama i ljuskama. Jel ti doma imaš zrcalo? Hajde, glupko! Ti vodiš! Hodaj! Zašto ja uvijek moram prvi? Ej, kuća ti je mrak. Ček da vidiš sve. Da, Keks, John će ti pokazati ostatak. Dođi! Dobrodošao u rodilište, Keks. Ej, ovo su najveća jaja koja sam ikad vidio. Zato što su od dinosaura, Keks. Kako zakon. Otkud ona ovdje? Znaš, oni su siročad. Ispali su iz gnjezda ili su ostali bez roditelja. Brinemo se za njih dok ih ne usvoji netko tko postane njihova srodna duša. Srodna duša? Da, to je dinosaur za kojeg se brineš od kad je bio jaje s brojem. Moje je bio 26. A kad si se izlegla, već sam tako navikao da te zovem 26 da sam i nastavio. Sreća, pa moj broj nije bio 4826. Znači 26 je tvom tati. Srodna duša. A ja ću danas izabrati svoje jaje. Pomoć! Hej! Kristali! Albagon, što se događa? Ovo je ozbiljan problem, Johne. Čini se da kristali gube svoju snagu. Zašto ne pozovete nekog majstora za kristale? O, vidim da imamo pridošlicu na otoku. Kristali nam daju svjetlo i energiju. I stvaraju zaštitni štit nad dinotopijom. Da, slušaj. Love radiovalove, televizijske i satelitske signale, sve. Zato nitko ne zna za nas. Kad bi se kristali ispraznili, otkrili bi se vanjskom svijetu i naš život nikad ne bi bio isti. Pa, izgleda da je sad napokon sve u redu. Tko zna što je bilo? Jel to znači da Mara može izabrati jaje? Zašto da ne? Konačno! Što je, Albagone? Prije 100 godina kristali su se počeli prazniti u trenu kada je Oktar pokušao iskoristiti njihovu moć. Zar misliš da je netko opet našao stari rubin? Ako je, njegova mračna sila bi opet mogla ugroziti cijelu dinotopiju. Nije baš zabavno. Blago! Bogati smo! Hej! Ovo ne vrijedi! Daj mi to! Ja sam to našao! Daj mi ga! Moje! Ne, moje! Samo Diraj ga! moj! Moje, gotovo! Ne Sad je diraj to! moje! Samo moj! Daj, pusti ga!
je očito, a ja sam ga oslobodila, a ispunit će mi 3 želje. O, moćni duše, oslobodila sam te iz onog kamenog zatvora. Ej, i ja isto. Mislim da zaslužujem 3 želje. Tišina, ti pretili gušteru! Ej, pusti! Ne mumljaj dok pričam. Ja sam Oktar, zakoniti vladar Dinotopije. Ej, nismo htjeli razviti tu kamenu stvarčicu. Prije puno godina moj je brod upao u strašnu oluju i more me izbacilo na Dinotopiju, skupa s posadom. Mrzio sam ovaj primitivni otok, dok nisam našao stari Rubin. Dao mi je nevjerojatne moći. Postao sam besmrtan. Uz njegovu pomoć stvorio sam vojsku strojeva s kojima sam izgradio moćno carstvo. Carstvo? I što je bilo? Da, ovo je čumez. Ali lijep i topao i u rustikalnom stilu. Isplanirao sam invaziju na površinu, ali su me moji ljudi izdali. Iskoristili su moći mog starog Rubina i zarobili me u taj prokleti sarkofag. I zakopali Rubin da ga nitko nikad ne pronađe. Ali sad, zahvaljujući vama, kretenske budale, slobodan sam. Sretan? Kao, nagradit ću vas, sretan. Kao, pustit ću vas žive, tako sretan. To je baš dobar oblik sreće. I dozvolit ću vam da se pridružite meni u novom ratu protiv Dinotopije. Naravno, na mojoj strani. Rat? O, ne, mi nismo grabežljivci ili ti reksovi. Da, mi samo kupimo drekece. Prijatelji, oni gore možda vas smatraju glupim skupljačima drekeca, ali ja ne. Ne, ja vas vidim kao glupe bogove. Zamislite blago, ogromno bogatstvo i sluge koje skaču na svaki hir i dovoljno zlata da ispunite najluđe fantazije. Možete dobiti to, dragi prijatelji, ili blago iza onih vrata. Možemo birat? Izbor uvijek postoji. Birajte mudro. Želimo biti tvoji glupi bogovi. Mudra odluka. Što mi moramo raditi, Oktare? Donesite dinosaurska jaja. Trebam ih. Da se izlegu uz pomoć starog Rubina. Stvorit ću novu vojsku ljuskastih ratnika s kojima ću pokoriti ovaj bijedni otok. Dakle, dinosaurska jaja. Jel to izvedivo? Apsolutno. Izvolite! Izaberi jaje, bilo koje. Imam debele, imam tanke. Imam visoke, imam niske. Imam male, imam velike, imam roze. Čak i smrljive. Fuj! Ovo će biti moje jaje. Tata! Tata, što misliš? Prekrasno je, Maro. Fora! Dobar izbor, Mara. Mogu i ja izabrati jaje? Imati srodnu dušu je čast koju moraš zaslužiti.
Što je to? Nebeski letač. Oni patroliraju otokom. Albagon, kristali se prazne u 3 vanjskim sektorima. Veliko vijeće sazvalo je hitan sastanak u Vodopad gradu. Gradonačelnik zahtjeva da obojica dođete. O, hvala. Ma ništa. A dok mene nema, ti ćeš biti odgovorna 26. Ja? Stani! O ne, Johne, nikako, ne mogu. Nisam ti ja odgovoran tip, znaš. Ja sam više ko je donio neku klopu i cugu. Ajmo, tulum! Juhu! Jel me kužiš? Slušaj, 26. Ako se bebe krenu izlijegati, ti znaš točno što činiti. Radili smo to zajedno 100 puta. Ali nisam nikad sama. Mara će imati puno posla. Hej, gdje da se uštekam da ne trošim baterije? A Keks još mora puno naučiti o našim običajima. Računam na tebe. Vjerujem ti, 26. A, dobro. Tako treba. I znaš što? Tako ću dobro paziti na sve da ćeš ostati bez posla kad se vratiš. Primalja 26. Zvuči baš super, jel da? Znam da me nećeš iznevjeriti. Bok, tata. Pazi se. Ne brini, brzo se vraćam. Doviđenja, djeco. Bok, tata. Čuvajte jedni druge. I slušajte 26. Bog! Ona je glavna. Hoćemo. Dobro, ekipa, čuli ste ga. Ja sam glavna. Mara, uzmi metlu i pometi ovo. Keks, operi kuhinju i hodnike. Ha? A dok vi to radite, ja ću skakati po krevetu. Nije fair! Skakanje po krevetu prava je stvar. Ne moraš imati poseban dan. Svako to može, svatko to zna. Skakanje, džipanje, akcija! Kristali se prazne, što ćemo sad? Dugo nisam vidio ovoliko naroda. Okupili su se sa svih strana otoka. Idemo u palaču razuma do gradonačelnika. Dobro, što je s kristalima? Što se događa? Pa da, naći će nas iz vanjskog svijeta. A što vi mislite poduzeti? Mir! Mir u palači razuma! Neka Albagon nastavi! Ovo je samo teorija. Ali ako je netko iskopao stari rubin, to bi moglo prazniti naše kristale. Što znači da se Oktar možda vratio. I dovodi čitavu dinotopiju u životnu opasnost. Mir! Mir! Smirite se! Smirite se! Ha? 26, probudi se. To je... Jesi vidjela jaje? To je jaje. Što se događa? Keks, jesi vidio? Mara! Jaja! Gle! O ne! Nestala su! Sva su jaja nestala! Ali kako? Gledajte! Izašli su kroz prozor. Tragovi Zašto kolica. bi itko ukrao jaja? Ja sam kriva za sve. Ne, nisi 26. Jesam. John mi je vjerovao, a ja sam zaribala. Prilično.
I što ćemo mi sad? Pa idemo u potragu za tim jajima. Ha? Kako? Za početak ćemo slijediti ove tragove. Što ću sad? Pa jesi li konačno sit? Pardon. Što je to? Baš me boli briga! Podrignuo si mi u facu! Ruga i tad su ukrali jaja. Što ćemo sad? Zašto gledate mene? Dobro, ako sad zaprljam, nešto bi se moglo dogoditi jajima, a ja ne želim biti odgovorna za taj događaj. Joj, zašto mi je John to učinio? Pa čini mi se da je vrijeme za... Fiu, briu! Opet neka tvoja fora. Čekajte moj znak. Joj, gledaj ove čvrge, svi će mi se smijati zbog njih. Neće, mislit će da ti rastu rogovi. Bacite po sili! Što taj glupan smjera? Što se ti umišljaš, mali? Hajde, 26! Moramo požuriti! Puci, 26! Puci! Hajde, grdobine! Ma ti mali! Požurite se, prgonje! Mrta svjetlinja! Kamo je nestao? Ne! Živi pjesak! Pomoć! Keks! Mara! 26! Tu pomoć! Evo pomoć! Imam te! Hvala na pomoći. Zbrisali su nam! Jesmo vas! Luzeri! Oh, ne! Nadam se da je sve u redu. Ja ti nisam mama. Nisi? Ne? Dobro, znam se ja brinuti za sebe. Samo jedno pitanjce. Gdje smo? Kad je ručak?
Jel netko donio moju dekicu? I jaj, kako mi se kaka! La 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 la. La 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 la. Hej! Ovo valjda nije kopriva, jeli? Hej, moramo požurit po ta jaja. Oni idu prema visokoj stijeni. Kako znaš? Kako znam? Halo, čuo sam kad su se dogovarali, eto tako znam. Ma oprosti. Idemo! Ej, čekajte! Ja idem s vama! Ma daj, bio sam u tom jajetu mjesecima! Ej, ekipa! Pa čujete me? Čekajte! Ej, što je to? Ajme meni. Ma kako je to čudno svjetlo? Što se događa? Oktar, siguran sam u to. Kapetane, pošaljite naše nebeske letače u izvidnicu. Na zapovjed, gospodine. Sutra moramo rano ustati, zato svi na spavanje. Spavanje? Ma kakvo sad spavanje? Što nećemo baciti roštilj i pjevat uz vatru? Zaboravi. Daj! Ja ću biti budan, napravit ću si veliki party, stavit ću disko kuglu. Basevi će vas tako drmati da ćete misliti da ste na masaži. Jel može? Ako nekom bude smetalo, može me cvoknuti u slatko malo dupe! Noć! Noć. Vjerujem ti, 26. Znam da me nećeš iznevjeriti. Visoka stijena, ti vravca sad samo nizbrdo. Hej, lakše malo tad! Hoćeš ih razbiti? Tad! Zaustavi ovo, tupane! Drž se roga! Rekla sam ti da staneš! Budalo! Doručak. Skoro. Tad! Sad nije vrijeme za jelo. Penji se! Bla, 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 uvijek izgovori. Hoćeš mi pomoći, roga? Uvijek i ja moram sve. Imaš sreće što sam tako mekog srca. Idiote jedan! Skoro si me ubio! Roga, prosti! Hoćeš mi pomoći? Stiže ti pomoć? Pokazala sam mu. Nazad na posao, Tadek.
Ja ću malo prileći. Dobro, u redu. Ne gunđaj. Hej! Pobjegli su! Opa! Kako ćemo sad prijeći? Da mi je malo dinamita, digli bi kanjon u zrak i sve bi bilo lako. Kad imaš takve ideje, zadrži ih za sebe. Hej, samo želim spasiti jaja. Spas! Što je bilo? Vidim mrtve dinose. Što je to? Stara iguanodonska koža. Skidaju kožu kao zmije? To nisam znao. Neke vrste da. Sad ću ti pokazati 100% prirodan način kako prijeći taj kanjon. Aha, možeš mislit. Ovo je bilo baš super. Dobro voziš, eko djevojko. Što sad? Nemamo kud. Uklopti smo. Tamo! Izgleda da mu se nešto zabilo među zube. Da, mora bolje prat zube jer može ubiti vola s tim smradom. A što ćemo sad? Dajte mi sekundu da nešto smislim. Anne, zaboravi, dosta mi je tvojih ludih ideja. Ludih, a onaj tvoj balon? Hej, uspjeli bismo da se ne potroši. Hej, ovdje sam! Prestat će te boliti dok kažeš kiks. Znaš koji je tvoj problem? Ne možeš me podnijeti od trena kad si me ugledala. Isti si kao i svi oni koji dođu u dinotopiju. Što ti misliš da s tim baš modernim stvarima može... 26 je nestala! Što? Gdje je otišla?
da se ne inficira. Sagni se. Tako, pa, gledaj, ovo će možda malo peckati. Eto. Bok, ljudi! Ha? 26! Drago mi je da si dobro. Prepala si nas! U redu je. Sve je cool. Jel ti bolje? Da, hvala. Oprosti, Mara, potrošila sam ti trave. Valjda je bilo dosta. Što vi tu uopće radite? Ovo je zemlja T-Rexa. Tražimo hrpu jaja koja su ukradena iz našeg rodilišta. Vidio sam dvojicu dinosaura kako vuku kola s jajima prema ulazu u vulkanski hram. Nekakav čudan crveni sjaj od jučer izlazi od tamo. Ko zna što oni tamo rade? Ma daj! Sad je dosta! Živi pjesak, T-Rexovi ubojice. Bez uvrede, stari. Nema frke. Vraćam se u vanjski svijet gdje imam loš dan samo onda kad u kantini u sirotištu nema krafine čokolade. Ne možeš otići! O, a ti ne možeš bez mene, gospođice. Sve je baš divno tu, Dinotopiji. Dobro, idi! Misli samo na sebe! Pa baš i nisi jako zabavna, 26. Hej, ti si dinosaur, zar ne? Mislim, mala si, ali jesi dinosaur. Pa? Pa, znaš, dinosauri su najmoćnija bića koja su ikad hodala zemljom. Ali nisi vidio rodilište. Ja sam bila zadužena paziti na jaja, a ukradena su. Da, loše se stvari ponekad događaju, ali vidio sam kako si sredila mene, izvadila si bodlju. To je bio čisti dinosaurski instinkt. Nisi razmišljala, samo si došla i učinila to. Kao pravi vođa. Zapamti, ti si dinosaur i nema toga što ti ne možeš. Dobro! Slušajte, ja se bojim, ali moramo se sabrati i biti složni. Ti se ne vraćaš u vanjski svijet. Ti ćeš biti bolja prema Keksu, a ti ćeš držati jezik za zubima bar 2 minute, jer idemo spasiti sva ona dinosauruska jaja. Počet ćemo se držati zajedno, kao obitelj. Može? Dobro. Zajedno! Sretno, 26. Gle, sva jaja. Bravo, moji odvratni prijatelji. Da, uspjeli smo, a, Oktar? Jeste. I kad ćemo dobiti blago? Dobit ćete sve što zaslužujete vrlo brzo. Pazite da se ni jedno jaje slučajno ne razbije. Taj frik ima moje jaje. A što je ono? To su moji ljubimci. Oružje moje buduće vojske koju ću stvoriti iz ovih dinosaurskih jaja. Moja nepobjediva vojska će ići do vodopad grada i drobiti sve pred sobom. Biće to invazija epskih razmjera. I svi će se klanjati meni, Oktaru, velikom kralju, osvajaču Dinotopije.
Onda, Što? Oktar majstore! a sad, odnesite jaja u onu dvoranu. Inkubator je spreman. Moramo nešto učiniti. Hej, kakav je ono kamen gore? To je sigurno kristal koji opskrbljuje sve u ovoj dvorani. Hej, gdje je keks? Tamo! Idemo! Ideš, ovo je stvarno pre-cool. Cool? Pa ovi su strojevi napravljeni da unište dinotopiju. Keks, misliš da možeš voziti nešto od ovoga? Ma još pitaš. Čekaj, to nije dobra ideja. Ej, što to radiš? To lako, sve što moraš je zaljuljati onaj kamen na zraku svjetla. Ne, čekaj! Ne mogu! Kaj se izine! Ej, ja letim! Ko je faca? Ko je faca? Ja sam! Hej, spustite me! Dobro, pričekaj malo. Mora biti neka dizalica. O da, to te ja pitam. Hej, ovo je bilo dobro. Da, ponovit ću to kad god zaželiš. Ove stvari su fakat super. Možemo ih iskoristiti protiv te nakaze. Pa zar ne shvaćaš? Ovi tu su strojevi izmišljeni da čine zlo. Mara, ja to razumijem, ali ako želimo spasiti ona jaja, ovi strojevi su nam jedina šansa. Hajde, jel ideš? Nećemo moći kroz taj uski prolaz. Hoće se klarit. Što? Stani, krave! Maksusen, imate koje jaje? Ti drznite! Dozvoli mi da iskažem svoje gostoprimstvo. Dođi, moramo utovariti jaja. Onda, jeste li za malo kuglanja, ha? Tičica! Što?
idemo. Ha? Uspjeli smo, spasili smo jaja! Da! A sad, baci mi taj kristal. Što ćeš učiniti? Riješit ću se ove stvari jednom za svagda, a vi vratite jaja natrag u rađonu. Pažljivo, 26. Au! Što se događa? To je ono! Pa kamo ćete tako rano? Zabava je tek počela. Mogu vas počastiti jednim šišanjem? O, gle, pa sad si trinogosaur. A sad ću vam podrezati rogove. Prastoglavi! To! Tu sam! Jel trebaš ovo? Naređujem ti da odmah vratiš moj stari rubin. Nemojte samo stajati, idioti! Zgrabite ta jaja! Pasi, 26. Evo odmah, u redu. A ja ću se pobrinuti za tu malu beštiju. Izbacit će lavu! Gledajte, dio patrole se vratio. Gospodine, mehaničke nema ni izlaze iz podnožja vulkana. Znao sam. I Johne, vidjela sam tvoju kćer i njezine prijatelje kako idu tamo. Mara i 26! Pošaljite s mjesta cijelu zračnu flotu. Odustani, nemaš kud. Odmah mi daj taj stari rubin, ti bezobrazni stvore. O, budi pažljiva, nemoj se ozlijediti. Ja ću to učiniti. Eto, imala si priliku. Što? Ti odvratni gade! Ne! Sredit ću ja tebe, ti gigantska iguano! Ali prvo, moj stari rubin. Ne! Predaj mi kamen i neću te ubiti. Penji se 26, ajde!
srce moja mila! Gle, izgleda da imaju problemčić. Stali smo i sad je svemu kraj! Ja ću se pobrinuti da bude nesretan! Čekaj, budalo! Živi pjesak, to je zamka. Bome je! Hej, Mara! Trebamo pomoć ovdje! Može, Keks? Pa, evo me stižem. Roga, hvala! No, nema na čemu. Ej, raste ti rog! Bićeš kao ja! Podsjeti me da te poslije poknem. Moram ti priznati, ti si apsolutno najuporniji stvor kojeg znam. Pusti me na miru, Oktare! Postoji samo jedan put. Prema dolje. I zato odmah mi predaj moj stari rubin. Stvarno ga želiš, Oktare? Onda lovi! Čekaj, ne može to tako. Ne? A zašto? Zato što tebi treba taj kamen isto toliko koliko i meni. Kakve su to gluposti? Bez njega nećeš moći vratiti u život ostale kristale na otoku. Vjeruj mi. Stvarno? Dakle, ovo je bilo lako. Prevario si me! O, ma nisi ti ništa kriva. Ti si samo jedan glupi dinosaur. Jako mi je drago što te vidim. I meni je drago. John, tvoja je kćer u istočnoj dolini. Slijedi me! Nevjerojatno! Nijedne pukotine! Moje jaje! Hvala, Keks. Znaš, stvarno sam bila u krivu. Hej, pa nisam ni ja baš. Letači iznad nas! Maro! Tata! O, pridruži jaje, spas! Bok, ljudi! 26! Tata! Uspjela si 26! O, Maro, tako mi je drago da si dobro. Da, zahvaljujući 26! I Keksu. Hej, a što je bilo s Oktarom? Ajmo reći da smo ga se riješili jednom za svagda. Ipak mislim da to nije Oktarov kraj. Hej! Nešto se događa! Keks, koji ćeš jaje ti izabrati? A? Zaslužio si to. Hvala. Ja biram tebe. Kako dobro! To je Koritosaurus! Joj! Baš je sladak!
Hej, evo i moje jaje se trese. Dobrodošao u svoj novi dom, Keks. Dobrodošao u Dinotopiju, maleni. Imagine inside your dreams a powerful soul.